Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Youth Council Rambrai Circle hapo kajingalam usamla Miki Nongse President bat samla Bankit Marwen General Secretary haringkat kajingadan lang usamla Lumlang Khars Imli President ke HYC West Khasi Hills District hanya kasingi kalalit banyak kendu yu Executive Engineer tenat PWD Roads Nongstein banyak keran halor hilai ki surok ki bagi palba ki dan kam ban pen bhala ni maramat na mar kajing seni ko jongki kita hilai ki surok akan top ya mau langsu put pa Mautung marway kabala jur ke jing sniu. Kabaar ban maramot no mardor ya surok maurang rambrai ar kilometer kabdei. Kayo rambrai bat kabalai kadi surok rambrai maurok kabdei surok PMGSY. KHYC kalau ongru bahalor kini surok kanyai budien bat kenturu yo MLE katan baun syem kiana kabenta kabha kamiat jong kipat ba. Nilawan banyak kenduk bat ban budin hang ne hapo PWD halor kini kimat harum kasurok kabayadai namo langsu kod umbak motung marway baar pan marmot no mardari kasurok maurang rambrai kabadai ar kilometer kabalai kasurok rambrai modok nang thmai bat rambrai tumorok te habede berkeneka kabankong nakalyang jong isar hang ni la pentip sangi bakalayat hapadang kajing rambrai tumorok ya kene ka hap haka PMGSY te kane la kerpat yaki bar la kentu yaki kontraktor ki baterai bakin subha ban maramat mar bakila sliu surok bat kumjuru mar kajing kajing estimate ban pentrai ya kane ka surok tengi kerman skamba ka office lene ka department kan simkia ban le ban penkloy kane ka kam bat kabaar ya kane ka mat baar ban marmot no mardar ka surok morang hadu rambrai ar kilometer ya kane ladap ban tendar ban buat tendar te nakalyang jong ngi kum kaseng ni kerpat ki badai tray ki kontraktor makin ban sedang no nomar kani ka surok kelas ni syubah palat haduk ba kayat kayang jong kipai ba laser tok tinggal kerpar na po jong ka department bahkan kentu ya ki kontraktor bakin pentray no kam kloy ya kani ka surok morang haduk rambrai